Naadong di ranting desa Daul Kisar sekaligus dua pimpinan cabang kecamatan Pantai Cermin Alanido Las Roha Senhami Pemuda Batak Bersatu Jala Ro Dohot Udang Muna Tuhami Alani Sidohon Name kepada Darwin Sitorus Kokenang Borabarita dia di bagas Sadarion nama Lasni Roha di kita Ima Nagabe membentuk sada rumah tangga baru mahamu mulai Sadarion Alani kami Pemuda Batak Bersatu molo membentuk sada rumah tangga ikut do sada urun tuduruan do saudur tudul Alani kami Lasrohanami saya totong managabe keluarga berbahagia adong sudah mulai anggo sila jahuba olah tuata jahuba do sulota asal boy bunda yang kuat membentuk sada rumah tangga ima kami bolot tungga adong songon silas nerohan na pinasa namen non songon ganti bapak bunga lasmarohani puna sudah berkasih terus ima molo adong ada yang ada tua dokon molo otik tak pula siatau budang dan pula si pujion dohon masa ada istri dua asal si titik masih kopa olang-olang para orang otik sisa dia be sosial mang nabau ganti nih bapak bunga namin siatuat tama namang bogi pasu-pasuna oke berasa ma tu berasa Punguan Lasni Roha mulai ate maju mulu tapasahat tu amat tabarkin kabasai natoktong maanehon hai pasol di hita salubna terlemobi dihami organisasi Pemuda Batak Bersatu nadong di kecamatan Pantai Cerminon do tanting di Naga Kisar boy hamiro sahat tu pugun alamang menon ima naga bidohot tami makalason ima di nama muka rumah tangga lain nami dohot di foto nami siatonga-tonga ni keluarga besar siturus iso nakinginung nga di rokko naka naparjulu molo nama rumah tangga budak tantangan jadi posro kamu nga apalagi keluarga baru NKRI Horas maju lihat deh jadi mulai tema natotong merhiti-hitihon aduh warna badan organisasi munaon bataridahon bahwa halak kristek kita dibuat kamu holong mona mada potok kami bonani hasubuton ditaringot di haroro mona rajanani tanyang nani tu amat tadi bata sailam manada mahita di harajau nili bata lam tutorok nama lam tumajuna di PBB naung pinajong-jong muna di tonga ni kecamatan tau Ano pa? Kelas marah. Oke. Ngalas beroham. Dihamu borui. Buat kamu om. Masuk kamu tuh di kamar wijabutan. Kamar nih hasubuto nih. Jadi dia. Horas madihamuna tulang ni helanami. Horas mata tu apa rasi dali? Ador sota buka makatai.
aku bigi do akan malo di sanggarin nabi na kuruhuruan kami di marga berita manuku pahami tu hamuna tulang nila nami marga hamuna asa dengan kita mertutu ya habi para marga raja hukum siap muara sama ni mah habi tu gabi ma aku menaras jumolo ma mulai titadok tu amanta berdinga bahasa ina to malak kahipasan ogat jang diubur dihita di bahasa tikyo bohita pada di bawah nyalamani raja di pamurut marga sitorus di bahasa tikyo hahaduli lega-lega tutur mahite anak kota di bahasa tikyon ima marga sitorus disoroh kami marga berita mada untuk kamu hahaduli nami di bahasa tikyon marga raja guguk raja ni hahaduli pada dahon dinong sohot putar-putar pada dahon nong sohot mang merasota beremuna iman naga behela nami di bahasa tikyon iman namangalak buru nami buru berita hahadoli nak puluk rohanami dina disopan di pamurot tahami anggi dulu muna marga berita marhitiulot tadi bahasa tikyon nunga di pasang nasida tu hami ada nagok marhiti perdoa saribion ni anak kota di bahasa tikyon alani hama anggo pangit tubuh pangindut mahamu di bahasa tikyon asa mula hamu di jolo ham manang dipudi mula hami di jolo ham manipudi soni man no hita namrah marangi di lota marhiti anak kota marga situr toka areneng ro alani hadoli di gudang ni sinama nak kujal ham di bahasa tikyon siap pamurot marga siturus dak puluk rohanami holakan mempersolioni alain mang sodi benar rumang di titim maraku ima sinama di buruten yang sepasat nam tu hamu haduli nami las majaluli marohamuna pangiduan nami perhitian molong mangidu ham tu hamuna sabut tamu di bahasa tamiang muna oni anak kotor burton doho beremuna imahela namon asanggit nang rokak nagabi rokak nama murah nasi datok karena rokak asalah suruhana tang terlumul mehida anak kana toros nato ka nengro alani aku begitu na tua kok ina jabu kok bergulang-gulang manga sedia be bori malak buru tong do buru tulang alani alano dialak di beremuna burunan buru berita mulai di jolo nami buru berita mon alai barhiti ulo tadi bahasa tikyo to ka nengro mulai dong di jolo muna buru abel buru raja gugu ma anggo buru nano iman apa tanda sisa buru hita tu anak kota marga situr setiko to ka nengro marhite ma pasatan na matamu titi maraku otik susadia pun nabuh pasatami dan nama kulit tami hanggi muna alai marhite mo nasa totong pertama kita tuh mata dewata sanggiat di lewa di nasida kasilas eroto karena roh asa tu tumibunian anak kuton marurak tutor marguru tumijang las rohan hita karena terus nato karena roh alani dapok mati hita son dihamuna son nedo dua asa tiktik go nanti noba dari manis donggo langguna tu sono penabuh pasatan na titiman orang kutu hamuna hahaduli nami marga raja guguk dohok butar-butar pasal to mama tebata adigo hima pasal pasuna hima na boleh pasal tami to hamuna ulima jelas maroh hamuna asa saat masulu satu bote di turun holena kuasa tami to hamu titim marang kupon pasal to mama tebata digo hima ini tasaluna gudang pasu-pasuna dos mata himuna majalo bisa mamu asa tamna jadi soni mah hadoli nabuh pasal tami naik titim marangku dokter ke pasatan atau hamuna asa marhite ulot tadi bahasa tikyon bekam mah ta panggabian marhite hite nanti menukan ke putus hidup duri marhite hi akatamiang dohok macal pas-pas satu hati anak kota pasatan mah petikan otong gabi ma aku ni nahoras boleh ate ma dihamu apa nami marga berita Bastawani ma dihamu pamurun nami marga siturus perjulo ma tanok mulai dito mata nomor 2 di bata dihinahuli dohot hinaningkan di ulota di bagasan sadario siya mulai mamuka sahat tunaujungi agiyak ma ditambah itu hatta kapasok-kaswi dihita sa loob na siya mulai sadario naktuari tersebut. Madudu. Para siduli giot na dua-dua hot pejabui hot de bergulang-gulang sia dia pe berekod mengalak buru hot de buru nabi buru raja kuku buru de tulang. Gimana tuh? Di bagasan sadarion takas do di patudu hok kabuk na kahaduli unahan perjolo di pasahat tamudo
Jabar sianu pasuhut gudang hujal hami lasrohan nabi nuaing ditabah kamu mabuse sian sinabot ni burute lasrohan nami asa dan kena dua itu mah bargora hato ba na diogot di rubian horas mahami na bajalo tutabad nama dihamu apara nami nama alia jadi sokodi ba nang diari masugot si saja tahi mahita si saja uluan mga urubi dohot mga torhoburtor ya hamu di jolo hami matutu di pudi ya hami di pudi hamu ma di jolo lasokodi ba dohorot nami tuhe tu bere nami dohot tu guru nami tu bulatan sikuri di dulu di purba dua tu buah anak hela nami dohot botol dohan namai sahat tuna sari matua saat masuk saat tuhotian di tigaras cuma satu bisa lohami sinaman dagon saya sahab kita sahut nagawian jala horas salas soalnya masih kami doa tuhuna sido putih mah guru di Satabi Muhammad abang raja Satabi mainan tidak soiba Satabi dihamunan otak kena sahutan taruh tu bertahuju dia nak nabi orang kau duduk kami dohot berbohong ada foto kamu nak tulang di pemodium nah apa sahabat di marku pon nah tu tolongan dia terlalu Pinta nami moto mata nomor 2 di Batak asa anggiak marhite ulota ibugasan sadarion gawe mahamu sitorok pinompar jala si ganjang umur tupahun yang mata nomor 2 di Batak segiak mati tu dia kasakap ni anak kota tuarina yang rogabe rumah tangga siti ruang mana sida sisa datangnya kita asal tubuhan lakak tubuhan cikor dulu di Purbatua tubuhan anak mah anak munah dohot purunami 25 subet jala langsung dengan nasi dan main sama dia ison parbuan di horong nami pasal tami marhite uloson tungsongon dia teh hinaulina amang buru namburu las marhamuna mandalosa asa tiba mah tihamuna semang ada di situ buat tubuh nami asa kador halupang tubuh ni lombo kador hatipi tubuh lombo marhite ulota sadarion amang buru nabunti samburu sesahak mahamuna sama tua satu nomor pahuku satu nomor ini satu nomor mana pasatami ada lulusan asa tipak malihamunan soal dari situ asa saat di Solo masa matu botean toh di ronan di bulan bunga saat ulota di bugasan tikion sesama hita salur dan tupang kabean sama hita tupang rasa matotong mahita di rambut tuan sino bote yang buru ulah sekamnya
di tuhata molate manang dihita tarlumobi nang dihamunana dua boru nami dok helana boru kami jong nomor siado pakida boru hasian dok dihamu hela naik pasahatan olong nami mahami marhite ulos nagandang sitor rambu pita nami mata nomor 2 di bata asa tanyang nami tanyata salut akka tuari namangihut asik gabi sitor inopar mahamun agabi sigandang umur tupahon ni amata nomor 2 di bata marhite ulota dibugasan sadarion tulong nami ma asabunan ni kulima didulok mustapongan marhite ulot ka dibugasan sadarion tanyang nami kamata nomor 2 di bata seduma dihamu na uli jala luju-luju ma dapotan pasamotan asa hurbuli siguluan matapal madibalian manuk pak mama subatong amat tatuhan tudi hamu mangalakah puru nami dua tela nami saya itu si mahamuna dapotan pasaulian saat disolu sama tu bertiang tahu mani rondang di bulan lupa saat kami anon ulus nagandang si torong rambun marhitalas ni orang nami pita nami may itu mata nomor 2 di mata asa mabutu panggabian sa mabutu paroratan toktong mahamuna diramot di Tuhan sino po ya pasahat iya musik dihamu amang helah mulo nauji hamu sahalak jadi main gak bisa dah sonari hot mahamuna di rumah tangga muna berarti sedang mahamu nang di rumah tangga dison simbol ni para datai ima mahide mandar hela jadi sudah dununga nasabatak nangetusi tu dia do buanon mandar helor jadi dihamuna aman terus alai mungkin orang tanda hamu do petak kasede bersugut aduan di parkarejo muna mungkin tanda muda melalui akapipinam muna dari Badu Sumarwa muna sakai Solo mauna kedolok tuturuan do boru manion jadi disono pasat kami ima mandar hela buat mau namang di paradatom na parjulu tu hula-hula muna baru tu dongas sahuda bahasa tanda hamuna anak ni raja jala tanda nang buru namion buru ni raja molo di hari kotok kamu do adat siapa tahun jadi postur nami sandia mah gabe keluarga setiru kamu na jala narikot tu adati jadi pakai hamu mau nama Ombar tu ada tas siapa tahun ni. Jadi mari kita hidup orang nami mah sonata di situ dua asa pucuk bijabi tu pucuk isi maklah sunga. Mari kita ulun dari bugasan tikion saya tidak ditambah di Batama di Hamuna gok nang masuk bersama iya. Tidak sayang tidur hari Soboy Siramoni Bosman Rohan Idam Borumi Domaku gade Salma dua Kami kursi sebetulnya. Ya. Iya, rumah kita Pamarai. Iya, Pamarai. Ulas sudah. Kedarian nungalas roh nami. Las manang roh muna. Sisi ada taniang mahida di anak kota tuari nandeng roh.
asa tubuhan lak tubuhan sekolah di perguruan purba tua tubuhan anak mana sida tubuhan boru las tukan nasida mai saruma tua ison rohami patuduan nolong nami marite ulos nagantan sitorok rambut kita nami mai mata nomor tua ada bata asa gabi sitorok pinok karwamu gabi si ganjang umur asa di pak mas sunatan si tua-tua dohonon nami asa tio mai di sumur ganjang ma ai gondan gabi mahamu si ganjang umur tuari naneng roh jala sitorok pinok kar saat isolu saat matu partian pasal kami loson sama untuk penggabean saat itu parhorasa maju tuh tusi huti apa nih abirangan sana dope unang salirohon na sana dope nungalas rawata nungarap makalojahon terlumaw bihamuna si huti apa ngade makalojahon di ula-ula muna jadi tungsungan dia pe hinaurang na hinaulina makorelas niro kami salukna jadi marhite ulah tasudarion ison roda kami raja ni ulah muna patuduan nolong nami marhite simbol ni parada dota ima ulos batak naulii jadi upasatami na las marhamuna mulutung sungun dia pe hinaulina ima ulos nagandang sitorok rambu pita-pita nami mata martua di bata asa sitorok pino perdalaganjang mau murmuna jadi duka kupasata menon lasma rohamuna asa dohono nami mati paksa hata di situ hatua namandok asa pucuk di jabi-jabi mati pucuk di simar lasuna marite ulota di bukasan tikion saya ditambahi amat tarebatama di hamuna luhut godang pasu-pasuna sama tu bertian bukasan tami lason gabelas di roha marihita di bukasan loja pamatang ibak puna de gorna mahajal mau galalaos marihitei dison rohami patuduan holong nami nang las liruan nami marhiden naik sikuk ulang digelekta jadi simbolnya parada totaido marhiden las liruan nami naik pasatun nami ulima rohamuna mandalosa tung songonope naboy terpasat kami tuhamuna radanya mangburu nami asa tiba ma dihamuna songhata ni situa-tua namanok asa bicar matanya hari polta mata di bulan marhite ulang tadi buka sadarion tunggu matong dia mula anak nama lu mencari luhut baru nak kami panukur ya saat diselu saat matu pertean tuh mai dirondang di bulan rupa saat kami non ulah soto amuna sesaat mamu to panggabean saat mamu nang tupar urasan tong mahamu diramuti Tuhan apa saat ala inang baru regar nasi tiga dulu iya asyatan hamu do akai sio amulu mau hutan deh nah hugo iya mau tu panggabean saat matu perkerasan pada tu rong itu so namanya forbes do buru nenggulan nomor buru pesat iya trip terakhir tuh foto nami upejel dohot tuh anaknya nabur nami aman kembar sinaga dapat nanti duluan di lastir wanami dibuka seperti kianam rohami pasaton lastir wanami marite ulos naganjang sitorok rambut laskar wamuna menjalur satu sungun dia behina ulina asa tipak madihamuna sungun hatani situa-tua namandok ulido pucuk buhit moloti natap senda toba tohumai dirondang di bulan marhite ulos tadi buka sentikyon seroma dihamuakan uli romana kacamotan dia behina mengalaka sedekong mahita dirambut Tuhan itu jadi songonima buah-buah itu kita poparan yo amuk tan onomi do poparan ina buruna mina 5 so tu ngarong na mula
iko daun dale doge na somo ido hape Turati matu masih berpahe iko maku turdagi isude Kuting nape iko daun dale doge na somo ido hape Lumbadong lumbadong saya dilihat Tuhan tama digamuna akalas ni roha doho akabasarian na godang asaboy pakyam muna di bagasan roma ng alay pita-pita namin ito Tuhan tay asa dapat sa manilok ni na tua-tua di hamuna ela doho tamuna buru habis sarat doho bertahan ni mata ni hari alay kasududan doho bertahan ni bunda Pita-pita namin may atong tutuhatay tuma di hamu anak na malamasari doho buru na buhay pangaluan matuto mula sa dedo roha muna mga luluya ka narikoting
dapat mahamu songon dirok dina tua-tua adiap do bagade nanti nabuat ari rumat tong gade molo olo hamu degan marsi kaulolo na tutu asa saha akan pasu-pasu siap kali selalu dengarkan cerita buruk dan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Mereka saja bagai wakharang, perahu cinta tak akan goyang. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Tapi dalam hatiku hanyalah ibu seorang. Bernyanyi hanya untukku. Walaupun ku hidup ku hanya tetap setia. Pada hatiku yang ada hanya kamu. Jangan dengarkan cerita buruk, jangan pusingkan burungnya orang. Yang penting antara aku dan kamu cuma abang yang punya burung. Yang penting antara aku dan kamu cuma abang yang punya burung. Setelah aku tahu apa artinya cinta, aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu. Oh, hidup gede goma. Katakan padanya orang rohana. Sapele sia-sia, maka jangan bosan kau tuh bariba. Puasa mangan locok, mama di melutong, nabi bidang malam tak tokal matata. Hatiku mentehente, ingolokku matata. Baru berjudi sayang gede, isep kata lu si gajah musik. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh, hidup lurik koma. Katakan padanya aku rindu. Eko
sebaliknya hula-hula kulo kamu. Jadi ala nunggu ala kamu udah kehukut tidak tahu mereka hukut kamu. Gabi. Jadi hula kot tuh kehukut berek sima tuh amon ngamar sahid among burkon. Suang songoni doh hari hukut boru berek papor. Natuari sangat tau dia nabarang. Nabodari hubereng doang buron gale. Buat ahe nabereng buru. Berlekat baju dosi wali tulang Aporia baju lehor kumara tulang lehor kumara tulang Syukuri yang kabarkan dotorak kadong dia maringan baru ditulang si poriban baru ditulang si poriban jalan tidak sopan agama boy badu poriban koan aman sorak naik jalan diturun tarik pamar si jalan Hutia matakan aman sorak naik Victoria tarik matakan di bawah maroli aman ini naik Upama roti ngabogina hape dalam berita doan padu padi petolan padu padi petolan padu padi petolan abang sorak naik padu padi Facebookan padu padi Facebookan padu padi Facebookan abang sorak naik abang sorak naik padu padi Facebookan anak itu dua anak oma, dua baba, sini dua katulang. Jadi sama kayak lupa sama orang punan. Bintang lalu nulis mainnya, kau pulang semua. Yeah.
satu-satunya waktu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan tidur dua nama kedok. Asa halu kami dapat tugu-tugu loku. Aduh hadit imatok patugu-tugu horko. Nang matong ay kulit mo ku balik pauku. Saat matok tu namar ini, saat matok tu namar no. Batutut. Asa au si martolo may nanolok ni panatapo. Diling matong laik kuda ibatok kumangulu. Uhud matong lam dihaliagi pokpara. Batutut. Ihamuna. Beredot guru namin. Dari sadari orang ikut tamu mau kenangan hidup seumur hidup dah. Ison roda katulang. Adong lodo ulos itu nggak bisa terkanta. Sotung ni bereko kacangna udak nado prabuna. Alai bereng masa dia rohanami ang katulangmu. Nalaw pa sa hatun ulos itu orang kudu. Asal po di hoson akan dua-dua naman dong. Asa makunin may natagani. Kawanak matong ako balu-baluna. Udao na nengro. Asiruhan itu ang makamyang mahamyat dong. Say anak mabuha baju. Asa rumayijug may namang gopak o mangkorka. Say duma di amu anak na bisu. Dohot korumu atong nadukta kasma. Saat sun saat maduhot yan. Pasahaton nami maanon ulos on. Saat mahabat itu panggadian, saat naku karhora. Jadi madot rohanami di hamyaka, namara para sidoli. Oh, lo tulang lo. Pae maamang na hopartusi, alang-alang dairi me.
koso saya matare batama atong nabasahat batu-batu tuamang baru na manuku manay kami tu kamu ala na hami do si togu pero nami tu bagas so nari au sinohono muna mau yate manaje nami dia kading gabasa na hujalo hami takas na itutu di partikianon di pargo di mata ni arion dua mengali mata mengalu-alu di balian doi menggagat ibarano merengalu-ngalu hata dauni hata pasu hata gabe ngapi nata pemuna hasalu nakapunami di bagasa kecil Respect kamu ris, kurang
Kamu mesti buat video. Kamu ada deh. Tuh. Itu dah ada nak. Nyok mak, kata tiur mak, kaya kamu nani. Situ tio. Sop tio pasarian. Saya nak bawa saya nak perasa. Ban horas ban. Aku dah ada. Jadi kamu macam cek kamu raja kuku. Kami. Atau baik kami bukan pula. Ino bapak itu. Oke. Ma. Oh. Nama bere, borat sipil itu di asap firma kok di baru-baru mau pertolongan. Firma tapi jujur-jujur agak. Yang mana? Awas. Firma kok di baru. Asal cuma penggabian cuma kurang kecil nampak di dalam budi duluan. Non guru, non asal